Maandamano ma Muika wa Gen Z Nimekinyia muno kuya Musyini wa Ilovi Amuika Mayiyumilya kwa Utalo Munene na kwa Uthatu Mwingi Kutata Kulilikana Anyanyae Maaisye Thayu Mokoni Maovisaa ma Volisi Maandamanoni ma Kuleana na Mutalatala wa Kinandu wa mwaka 2024 ona Wiovo Maovisaa ma Useseei Nimasyiiya Utonyekanu ona Umwe wa Maandamano akuvika miakoni mesese tambunge na State House ilasi kitwa ukuta mweu wa waya wa Seng'eng'e nziani sionthe ilasi elekele miakoni na kwikiwa ungu wa Useseei Munene wa Maovisaa ama Volisi Benjamin Mwaka na watombonesya ngawa Muvya wa Useseei wambiisye kiokotene maasanje kunengana wikithyo wa muthenya mwelu kiuthukumi kwa NND Minister wa Useseei wa nthini Onesmus Kipchumba Murkomen kiokotene aithiuka CBD na miakoni ya mbunge kuisya nzeve unduthi ile imwe ya miako minene misese kimiao tambunge ye vitiko na vanini kwa mke umunthi nzia sionthe ila sielekele vasi kitwe ukuta wa waya wa Seng'eng'e na kudengwa Useseei wa yulu muno na Useseei wa muthemba uu niwe wi State House gate sionthe yekiwa usungi wa yulu na waya uu vamwe na askali aingi na ivinda thiani ya Muika Nimekinyia kwa wingi katito wa CBD va Musyini Ilovi kutata kumantha mwana wa Kulilikana Anyanyae mainini va miongo thantatu ala Maaisye Thayu Mokoni ma Maovisaa ma Volisi mwaka mvitu Maandamanoni ma Kuleana na finance bill ya mwaka wa 2024 town the masemba ma Volisi Amuika na kelelo wa tiagas vamwe na maloli ma kiucha kumbo chene nthi alame ivikite Maandamanoni ano atio itina wa kusembanya na Muika kwa masaka uta nimesiye kukwata mwana wa kwikia viti melekele miakoni ya State House visa isi onanya meskulunu wa etuwa State House Girls ulova kene na maikalo ma musumbe State House Musyini wa Ilovi chakumacha nikana silikali kwiyo ni cha Umunthi kwislamu vya kulunga miukumukanile yani Communications Authority ni kumya mwamulo matangazo ndema imwe kwa imwe kukonya maandamano amongamwe iseseni sya TV na tumemeni twaletio director munene wa muvyao David Mokoni ni waikithya hitise thini ya atiwa hitina wa imwe sya TV ta KTN na NTV kwikithya mitambo ya miukumukanile ni itililo ni muvyao siitula muti kwa kuendea kuonanya mavisa ma maandamano ano kuma va Musyini Ilovi delivotea vilingwa mauvonye nitawa Benjamin Mwaka.